Ali da li ova sezona i ova godina, generalno ova i sledeća, može da košta Barcelonu mnogo više za perspektivu, zato što znamo Barcelona tu do 92. kada su osvojili prvi put titulu šampiona Evrope, naravno Barca je bila veliki klub, ali je vremenom u poslednjih 20-25 godina postala pa i najveći klub u tom periodu. Međutim, do tada to baš i nije bio slučaj. Da li možda može da se vrati na ono staro? Dobro pitanje. Dao bih kontraprimjer koliko je pitanje dobro u odnosu Uniteda, u eri dominacije Uniteda, odnosu na sve ostale. Prihod Uniteda i omogućavanje uslova da se prave sportski rezultati od marketinga je bio pa skoro 50 do 80 miliona funti više od prvog sledećeg. Ceo klub je rastao sa tim šta je radio Ferguson sa igračima. Problem sa Barcelonom, klub, organizacija nije porasla. Imaš Mesija koji je de facto najbolji ili jedan od dvojice najboljih igrača već 2 decenije. Klub je ostao tamo gde je bio pre 15 godina. Otišli su nekoliko generacija ljudi koji su vodili, predsjednici, sportski direktori, ili su smenjivani, ili su otišli u City, Bogu hvala svi. I sve ostalo se promenilo, međutim, ta autokratija jednog čoveka koji vodi klub dala je katastrofalne rezultate i te posledice će biti zaista gigantske. Pritom, ako slušaš i pratiš šta govore kandidati za predsjednika, to oni malo ne obećava. To je jedna noćna mora na svim nivoima koje ne znaš kako će da se razreši. Pritom, isključivo je ja bih prodao Mesija, ja ne bih prodao Mesija. Da, sve se svodi na to kao da je to jedini problem. A problemi su takvi, tipa ljudi, nećete imati platite vodu, da li ste normalni, vi ste Barcelona. Mislim, baš je onako jedna kompleksna situacija i bez pomoći države ne vidim da će da se reši, tu nastupa problem. Hoće da im ubacuju šampone? Koje države? Jer ako je Katalonija ta koja zaista stoji iza Barcelone, kao što stoji, kako će da pomogne? Na koji način?